Kwa kanyo ni lit kod kuyo kwa gwenge macheba Rusi manie boma ma Eldoret bang' nyithindo moko matindo 2 mach wang'o ka machielo to pod oyudo nyaka hinyruok. Yangore ni jonyuol nyithindo go ne ochinyo misuma bang' stima lal, to kata kamano wigi ne owil gi nego misuma go kendo ne ochwe momoko mach e odno ka ginindo. Nyithindo go machiel kuom gin jahigni 5 kod machielo ma jahigni 7 ne owito ngimagi e masira no. Nyathi machielo to pod itemo res ngimane. We think mapenzi ya Mungu yamefanyika, lakini tuko na huzuni mkubwa kwamba tulienda hospitali kubwa lakini hatukupata msaada wa haraka. Nililia sana na daktari yule wa ICU ambaye alikuwa kule, nikimwambia tafadhali tupigie simu hata zile hospitali ambazo ziko karibu, kama tunaweza enda wapi tupate kitanda, hata kama ni gharama tulipie. Akatuambia kwamba sisi wenyewe tuende tuweze kutafuta kitanda. Nahisi vibaya sana. Kitu ambacho ningeomba madaktari wawe na utu ile tu ya Mungu, waeke Mungu ndani mwao. Wakati ambapo mtu anawafikia, mtu ako na shida, wanafaa waeke Mungu ndani mwao. Hiyo roho ya huruma. Lakini huyo daktari hakuwa na roho ya huruma.